Nā, kei te kaha whakahe te kaiarahi i te rōpū mana i te korenga o te iwi Māori i roto i te hui a ngā rangatira o te Moana Nui a Kiwa. Engari hei tā hone harawira, e hara i te mea ko tātou anake tērā, ngā iwi mautere kua kore e whai wāhi atu ki taua hui. Kei a Roihana Nuri, tēnei pūrongo. Koinei te atamira mō ngā mana nui o te Moana Nui a Kiwa. Let's give one more hand for all of them, please. Engari karekau he tūru mō te iwi Māori. Tēnā koutou katoa. Let the language of Aotearoa New Zealand proclaim from this marae the salutation and the very warm greetings of forum leaders to all Pacific communities. Engari te āhua nei he pai te reo Māori. Kia ora tātou, nau mai, haere mai, ina mana, ina rea, ina hoi whā. Koinei te rā tuatahi o te hui, whā te kau o na tau. Kare pai te reo a John Key hei whakaputa ngā whakaro o te iwi Māori. Pai ana a John Key hei reo mō New Tireni, engari mō Aotearoa, mā mātou rā tira. Kei te kaha whakahe te kaiarahi mō mana i te korenga o te iwi Māori ki tēnei taumata o te Moana Nui a Kiwa. He iwi, tātou te iwi Māori, no te Moana Nui a Kiwa? Me te mea no hoki, ko ki te mātou, te tini wā mātou whanaunga. I tata nei, ko haere mai te rangatira o Tahiti, te mihi mai ki au. Kei te huri tuara hoki tēnei hui, kia Tahiti, kare kau he tūru mō rātou kirunga a Tamira. You're only an associate member here, you weren't sitting on the stage. How did that make you feel? Oh, well, when they started in 1931, there were only 7 countries, sovereign countries. Now there are 16, maybe we'll be the 17th. Te rā pea, engari kua kaha te pirihitini ki te whakawhirinaki mai ki te Māori, i runga i tō rātou whai rangatiratanga. For their tautoko, because they feel concerned, it is our whenua tupuna, and we are looking for the mana for our people in our own country. Ko ngā haki o te Moana Nui a Kiwa, engari kāore he haki Māori. Roihana Nuri, Te Karere.